Halo semuanya, balik lagi di channel Asrikul Haq dan kita balik lagi bermain FC24 bersama Liga 1 Indonesia. Jadi untuk video kali ini kita bakal mempertemukan PSM Makassar versus Barito Putra. Oke, jadi PSM ini merupakan juara bertahan musim lalu di Liga 1. Dan untuk musim ini sebenarnya dia tampil cukup buruk ya. Dan untuk juara bertahan ya sudah prestasi luar biasa sih sebenarnya kemarin PSM bisa juara Liga 1, cuman ya musim ini memang drop banget, apalagi dia juga kehilangan Wiljan Pluim. Dan kali ini di FC24 kita bakal melihat kemampuan dari PSM Makassar. Nah, ini menghadapi Barito, mereka sama-sama punya bintang satu aja, tetapi PSM lebih unggul dari segi attacking 66 banding 63, midnya sama 62. Defensifnya PSM lagi-lagi lebih unggul, tapi kali ini hanya selisih satu angka aja. Jadi kita langsung aja lihat dan main di kandangnya PSM. Barito kita kasih jersey away-nya aja, atau home aja kali ya, karena hitam aja nggak apa-apa ya, hitam. Away, jadi kita main di Gelora BJ Habibie Stadium di Parepare. Dan langsung aja, let's go, kita play. Siapakah yang bakal menang? Apakah Barito Putra ataukah tim tuan rumah PSM Makassar? Let's go. Sebenarnya sih kalau dari segi dia PSM main di kandang itu cukup jarang kalah ya, apalagi musim lalu. Nah, kali ini kita lihat di Habibie Stadium, mampukah? Tapi kayaknya di sini masih ada Wiljan Pluim deh, karena belum update transfernya Everton tadi. Nanti katanya di update kalau udah di relive udah tutup bursa transfer. Atau udah nggak ada ya? Bentar. Ini soalnya nggak ditunjuk. Oh, ada, masih ada tuh. Nih, Wiljan Pluim. Masih ada. Soalnya update transfer untuk Liga 1 ini katanya nanti diupdate kalau udah selesai di relive, udah tutup bursa transfernya. Jadi kita tunggu aja updateannya. Untuk sementara kita bakal lihat dulu kemampuan dari PSM Makassar versus Barito Putra. Akbar Tanjung, Arfan angkat ke Yakob Sayuri. Kita lihat Yakobs. Oh, apa itu sliding tackle-nya? Syafrudin, Yakob, Pluim. Oh, wow, cantik sekali tendangannya Pluim tadi. Yuran Fernandes, Arfan, agresif sekali PSM. Lihat. Oh, sampai salto itu Wiljan Pluim. Rizky Pora, serangan sekarang dari Barito Putra, kasih ke Murilo. Murilo, kita lihat Rizky Pora lagi. Murilo, gasken, ayo Murilo. Ananda Raihan, Wiljan Pluim, Yakob Sayuri, kasih ke Pluim lagi. Nah, kita lihat balik ke belakang, ada Yakob Sayuri, Kenzo, Everton, berbahaya di shooting, di blok aja sama Renan Alves. Kenzo lagi, Mike, Rizky Pora. Oke, Murilo, Konate, Bayu Pradana. Nah, kasih ke Murilo lagi, bro. Rizky Pora, berbahaya. Berbahaya, Arfan. Nice. Syafrudin. Yakob sekarang. Masih Yakob. Everton. Oke, Kenzo. Wiljan Pluim. Pluim berbahaya. Oh, berbahaya Kenzo. Berkat Wiljan Pluim lagi nih. Emang sangat berpengaruh ya Pluim ke PSM. Kenzo berhasil memanfaatkan umpan dari Wiljan Pluim. Kita lihat. Oke, 1-0. Iya. Itu dia, Bayu Pradana. Konate. Mike. Murilo.
Rizky Pora. Has the space to whip it in here. Masih Rizky Pora. Gocek dia. Diambil saja oleh Safrudin. William Pulim sekarang serangan balik dari PSM Makassar. Arfan. Yance. Kenzo. Yance lagi. They're not getting close enough here. Everton. Ananda. Kenzo. William belum coba syuting. Here it's a miss. Gagal kali ini, off target tendangannya, bro. Kita lihat. Jauh sih. Ega Rizky bersiap-siap untuk nendang ke tengah. Ada Konate yang dituju. Mike. Murilo. Drifting into a useful position here. Rizky Pora. Having to stay patient here. Boom! In it goes. Level once again. Gol balasan. What a game this is turning out to be. 1-1. Well, take a look at this. The manager won't be happy with how his team defended there. You've got to get rid. Show some fight when you're trying to win the ball back. It's just not good enough. Oke. 1-1, bro. Jadi semakin menarik pertandingannya. So it's one each as the game restarts. Akbar Tanjung. Yuran Fernandes. Ananda. Syafruddin Tahar. Everton. And unable to retain possession. Murilo. Making good progress here. But able to deal with the danger decisively. Well defended. Could be something on. Oke, Murilo coba shoot. And on that whistle, the first half comes to an end. And of all the players we're watching today, would you agree that he'd Itu dia babak pertama selesai dengan Well, it's all skor about moments in games, imbang and he's stepped up 1-1. to find an equaliser. It's a really nice finish as well. I'm sure they're going to be looking Wow. to build on that in the second half. Ya, kita lihat dulu. Di sini unggul sekali ya position PSM 60%, Barito 40%, tapi dari segi shot beda tipis saja. Tetapi PSM tetap unggul. Ini dia untuk rating performance pemain tertinggi saat ini. Kenzo 7,7, Yuran 7,2, Arfan, pemain PSM semua nih. Oke lah, gas babak kedua. And the second half begins with the sides locked on level terms. Bagas Kava. Mike. Space now to get a crossover. Akbar Tanjung. Everton. Yance. Kenzo. Kenzo Nambu. Oh, kita lihat. Masuk kotak penalti, ada William Pulim di tengah. Apakah Kenzo? Picked out Everton. nicely to take the Yance. Oh, Yance. Konate, Rizky Pora, kita lihat. Murilo. Konate lagi. Rizky Pora. Tengah itu ada Gustavo. Gustavo mencoba menerobos, tapi ada Akbar Tanjung di sana. Aduh, Akbar Tanjung. Gustavo berbahaya, kasih ke Muril, dan kesalahan yang dilakukan oleh Akbar Tanjung tadi. Berbalik unggul sekarang tim tamu. Barito Putra. Well, we can see it here again. Sangat disayangkan tadi But for Akbar me, Tanjung. it's all about the press beforehand.
disciplined, working as a team to force the mistake, and then they take full advantage. It's a really good goal. Aduh. So that makes it 2-1, and away we go again. Oke, Everton sekarang. Yance Sayuri, Everton. Good passing. Wah. Nothing to force it just yet. Oh, that's not a good challenge. Sliding tackle yang cukup keras dari Amiruddin Bagaskava, mendapatkan kartu kuning dari wasit. Kita lihat tadi. Wah. Once the ball gets into that final third, there's just no creativity, no risks are being taken, and you just feel they need to pick up the pace to get themselves back into this. It's cleared. Oke, Rizky Pora, Could be a chance to break here. Murillo, Mike, Konate. Need to get back here. Kita lihat Murillo lagi, Murillo kosong tengah itu. Waduh. Gustavo. Ah. Oke, Everton sekarang kita lihat Everton. Yance Sayuri. Udah menit 65 teman-teman. Ah, dipotong saja tadi. And cuts it out. Gustavo berbahaya, Murillo lagi-lagi. Murillo 3-1 pemirsa. Kita lihat betapa luar biasanya serangan-serangan dari Barito Putra. Nampak kecewa kiper PSM. Tendangan kaki kanannya cukup keras. And we're back underway and 3-1. 3-1. Iya, sepertinya sudah sangat sulit PSM untuk membalikan keadaan. Yakob Sayuri. And the forward Bluim. progress Kenzo. continues. Kenzo. Ah, apa yang terjadi? It's got to be. Bluim. Handball. Oh, tidak handball ternyata pemirsa, tetap aja. Now to deliver a good ball in. Aduh, udah gagal sih ini. Tuh, lihat. Ah, Rizky Pora. Nah, dapat Bluim. Lost it. Could be Ayo. costly. Ya, Rizky Pora merebut bola berhasil. Sekarang serangan balik yang cukup cepat. Oh, cantik sekali Konate yang dituju di sana. Konate, nice. Murillo lagi bro. Oh, baik sekali. Mike, luar biasa serangan balik dari Barito Putra. Membantai PSM. Kita lihat tadi kecepatan serangan balik dari Barito. Mampu mengacak-acak lini belakang dari PSM Makassar. Sangat disayangkan teman-teman. Sepertinya di FC 24 juga memang performa PSM sudah sama seperti di real life ya. Di FC 23 kemarin cukup kuat sebenarnya. FC 23, FIFA 23 sorry. Masih lumayan kuat sih PSM-nya, tapi kali ini guys, FC 24 sepertinya memang sangat-sangat sulit bagi PSM. 4-1 bro di kandang. Bluim. Handball. Siapa yang handball? Yah, Bluim yang handball dong. Rizky Pelu menggantikan Ananda Raihan. Dan pemain Barito Putra juga ada pergantian, yaitu Hashim Kipu masuk. Mantan tuh. Mantan pemain PSM. Konate. Murillo, luar biasa nih pemain nih. Murillo. There's good width to this attack now. Kita lihat. Murillo lagi, berbahaya. Oh, berbahaya sekali. The chance now for a quick transition. Yakob Sayuri. Yakob. Yance.
Yuran Fernandes, Dafrodin Tahar, Kenzo, Blim, Kenzo. Udah menit 90, udah kelar sih. Udah menit 90 guys. Really good pass. Oh, And it was really nicely finished. oke, memperkecil ketertinggalan. Setidaknya tidak jadi 4-1 ya skor akhirnya. 4-2 teman-teman. Well, we can see it again, and he does well. He shows great strength and balance. Oke, tapi ya kalah di kandang sungguh menyakitkan juga sih. Everton tendangannya luar biasa. Apa yang terjadi dengan PSM, teman-teman? Sayang sekali belum bisa memenangkan pertandingan, dan ini merupakan peluang terakhirnya untuk mencetak gol, dan harusnya udah kelar sih. Itu dia. Well, that brings Skor akhir dimenangkan oleh tim tamu Barito Putra 4-2. 3 points dropped. This was below the levels we expect from them. Just looked a bit disorganized off the ball. Nampak sangat kecewa pemain-pemain PSM. They've got to be better for the next Sebaliknya Barito Putra, ini hari yang membahagiakan tentu saja. Murilo mencetak 2 gol. Absolutely magnificent. Sangat gacor sekali ini pemain. One of the standouts, a threat throughout. Just never stopped running, and when the chances came, he took them well. Bagus banget sih kalau kita lihat skema serangan dari Barito tadi. Luar biasa. Oke, kita lihat dulu teman-teman untuk matchnya. Nah, ini dia ya. Position sih tetap unggul ya PSM. Bahkan dari segi shot. Jadi berarti memang peluang yang didapatkan Barito benar-benar dimanfaatkan habis, Pak ya. Maksudnya maksimal banget manfaatnya. Nah, di sini kalau kita lihat juga shooting ya. Jumlah shooting kan PSM banyak ya, 7. Tapi cuma 2 doang yang on target. Barito 5 shot, on target 4. 4-4-nya itu berbogol. Wow. Oke lah teman-teman, jadi itu aja mungkin untuk video kali ini. Ini dia ada sesi wawancara untuk si Tavares itu. Dan sampai jumpa di video-video ataupun live streaming berikutnya. Bye-bye.